Hello guys, welcome back to my channel. Video namang ngamdabane yam tina kuire video namdaba aduna ngasi na mai ne bu ngai loi chai nga han ge imani bi yumda lai ri ba ko Delhi da aduka Delhi chalu bada I sorojini su chale aduka sorojini chatpada ai sigi packet se sigi sorojini packet ne ba ko si sorojini de le pa ngak ne ado si uchingai mamang da si bidi ai next video da hapakani sigi video sina aina hana si han thagala kani ba ko ado kana tawe ai huzi Banjara market chalui ba ai se gamla matang leiba chalu bane gamla tha ke na like plan ama sum kai tare ai se huzi kan isa ngom de ba ko isa ngom gan dei na su na ri ba ko huzi na ri ai huzi makeup kam tau de am isa mit ka kut kut la yam isa ngom da ba ge yam tina ngom mu je ba ko yam tina ngom mu je hospital da su lai ru ye adigi numit yamde numit ni muk lai ba ko aduga ima haidi sida iton da su lai binina seba sibi to binai mi le ta be ye to imani bi yum dak ma no ni khar lai rum haidi na ru ba na ba haidi sidi chain jang thong bina ba seba sibi to bina ba lai su lai ta de gi thabak su yam kuina sana lift lo su ya de ko adugi mai to be gi sa su ai yam tina wai aduni ton da single lai ba sin wai ta ba haise adi yam su han dei khar mu kang jale kuchu ku me jam thok tre ado Sky why not? Ado ko ina YouTube thado po suno ay dahil na is video na mo kanebo ko. Ado na sig video na may isa kay Muhammad tam na isa isa ge hoy isa kano mahay tor mane. Banjara market chalu gamla le ning bagi aduga ay je plan na matang sum thage itang high plan hari room na thabiya plan I like as a company piboy na ahing ba posak gumba masum isa na pam jaba hay that I can take care of it. I na take care tong ning ba hay tare ko. Ado gi sum almai na isa do sum khanja bigi gamla ma thage hay na chobo pot am lai ru gi lai ge na Banjara market chat pane. Ado ni kamai to ge Banjara market chat pasida. Ai se case imana ba na case la thopi na mai gi case la thopi sa la thopi ru bane ba mai pi sa la thopi ru basida limit hen to ki bagi ai to kem season na ba ja de case lo tho ho de case tum to yaw de to ai ni se de gi octo part chat le octo part pi sa so limit hen to en har pa di ai so pisa pi bi adi piram dre ko nok ni nge ko to inga si se de gi nung dang su ta re duty hala gong chapani nam ko na chuti ju lo ba ya dam ni na dum thuna chat kre ko to thaba dum ka re ba aduga adudagi octo de chum pharaga is Banjara sum kana thira thira ga chapadu dagi humang ka bene wa ado namaina tha ba ge do mata pisa dum piram da bina dum mata tong dum la e so nok ni mi hanubi habadi adum khara hanoi ba khum mai lenga oidune mana mateng pang bi ga Banjara do yore aduga yore kan dang hai loina Banjara market do loina loi thugai ram me ko sector 65 ta lei bine ko Banjara market se adu gi 65 level thugai ram me thugai ga manung changjala ga maro company hamai link khat paina hadana thugai ram me manung changjala ga oin lai ram me ko adu gi manung changjala ga oin lai re man tak pi man phanam bumi ram me ko se cholo ha adu manung da yum ta adu tang su tangam ne manung da changga lei bita ko adu nu dang su ta re amma me adu ta so ai lei da da bi ge adu mapan de le ga dikhar hongam ga da bane khang dare manung changga le adu pot ula ke ko adu ko video ka dinam le thing su theng ne na cha adu sida han ula ge yam phalu da ne ai sida ai sa ge na cha khong ba tam bai sa ge na me am ai do yam na thi ai ba khang e ko makeup kam te au de am thi e du me am hadi sida ka no ko ai huji makeup to de lipstick box sang de ko okay, I think sometimes I like natural. Ada sida lai re gamla fast gamla sida lai re si se ina moi je mo chu mo le hadi nung ta bi gi moi le khom ka ke pak pu do ko adu ba si se ina lupa 20 rupees ta lai e si 20 rupees ta hetang moi do yam kana reject o de na te do tar su dum kha reject lai be ta to ba do moi ma sai gamla sa ba dum smai na dum reject lai ba ma smai na ga maran ama smai na sang na chat pa se ade I don't mind to ge dum pa 20 ka ta ne sim phazu phaja ya design su du ga phajai na ko adu gi lai pa ne si se ne adu ga ai friend gi pi ge na lai pa ne ko adu ga si ju mo li se ai na cheng to ga phadoi ne mo ai ju sing lai ta ngai be gi ko nung dang so be ni nai color je kai ma chu lai no su khang de ko adu si nam lai ra si ju ka no ne phajai yamna chiju jum gamla lai manung da thaba room da thaba ya ba gamla gum ba thaba da phajani ta wang tak to ko adum small plants ko aduga yam phajabo ko like thanks ne phajaja coconut ka mala coconut khadi akang ba coconut ko adi brown go khadi yamna tang de chocolate ko mala ko khadi yam phajaye adu ge isu si pa kun ka ta pi ba ko adu ge isu le pa ni se
gamla ne khangde kai tha doino khang si ga chana ba phajaba matha sigi gamla je leiba chapane ba ko aina sum matai da habidi aina sidai hena chawraga sidai hena wang ba pa mane do sidai hena chaw do ido pu su ngam dong man ba adigi haido laidre si tan chak to ba medium size ne si je wen lo re si je aina moina habida 350 de lo ro hai ko aina 350 kai le ba gamla de 350 hoi tang na be ne ba ko ado nung dang su ore thing thing nge hujang ha huji pung tara tare ba ko ado thing thing ne na pung mapan da lai be ne ba si je ado adigi si je na 150 de to ro mana last bo kya pi mana 200 lo ro hai ko last mana kya pi do no hai na 150 ai do 100 pi to ne ba si do wa aina nungai tro ko adigi na okay I 150 pi ge ha ga 150 de lo re si se I think it's worth it hai di dum ya ba ma le ko do dum hai ba ma le ba I know aina ma chu marang turang to bo do pam dai just simple white dum pam ya adigi white lo pa ne si gi madum sida yaw ni mem se ai le na let's pull like ko mathang like ko first sida lai re si se kano ne ba aina jewelries gumma tham ge khan bane ado jewelry gumma thamge aduga habidi phajai ko smile sumba kano gumba da jewelry ga khoi matai da sum decoration ona sum thamba adum photo gumba number khoi sum advertisement to matam da phajani dana adugi khalaga I bought this aduga mathang da si de 10 rupees I got this for 10 rupees thing de ma pan de shule po bani na adum honge ko mathang da ini yam pamba sigi are karame aya si ai du ho tre du kai ba ma le du kai ram tre sina ma kha hoi doi ne ba smai na to ra ga sida khoi ge essence hapaga sida candle ko hapaga matai thamna room freshener so ai ga ani essence keno so hoi doi ne ba si I got this for 20 rupees ai si ai ge ma le me du kai kre ai gi khoi gi manager ma na ai mo present tor kane adu present tor kai kre ba adu ini si se mo lo kane I was gonna get room though is salon na but punjan me khot be manam nam chi tak to badi room freshener su pam de bai ta seng high room freshener guma perfume guma jam pak na si na de ba adu ye si lorok pane si not only one aduga yes si se kano ne stand ne ba aina ke gumba aina like if I want to put some kai kitchen gi or shu ba spoon gumba thamna ba gi or shu ai ai si rupa tara le pane only 10 rupees ne ma pane le pa gi ko only 10 rupees sida kano kai tara khoina bathroom da khoi gi brush gumba khoi gi kai ma'am hapa yae not only that I gi makeup brush gumba comb like adum hapa su yae aduga kitchen gi spoon and all adu ma'am khabai check ma'am adum hapa yae ko adugi da mak aduga phajai yamna Indian look oi ko chori yam ethics haira mine oi ko after that I ne am pang na I got this I know it's nice. I know it's very nice. It's very cute. But see, like how many gomoy more penny no like actually. I got this for 50 rupees. I come the ba. Man I want 150 pi hai ba. Man the tang ba. Ma pan de hong ba. Kadang the reject like ba gumma di tang hong ba ko. I know hong ma pan de yam khan kat pa hai ga di like it's good. She say I cannot like panina. 50 rupees I do yam tang and khale kaino da I ma pan de gi changa ga le ko enta ga di I'll finish buying from inside only ado but yam ku do e pa me am girly ho e se de kai di pink ko ma jam pa me I love pink color this is also for 10 rupees I got this for kai dong ngam ha ma tam da ai thabam le si na ga da thabam le but magi design jam phajai khala ga ne sum le pa ne kaino kai hap na shu ya ni ko adu gi da mak ta Huzi yam trendy or even si se khang pra mayam khang ngani khale mayam si kaino khang pra ande yam huzi kan yam na trendy or ba kaino ne ba ko si cup ne aduga smile thamna ba siga like jura oi beto ado colors de hetang faded or pink mo chula hoy ba pink mo chula pa me pink mo chula mo na 150 lo ro hai ado ina 150 do long da ba ado si 30 rupees ne si 30 rupees de yam tang ene khala do yam cute oi ko ado ida mak ta le pa ne yam phajai ado ga
sisina 10 rupees si Lupa tara le pani sina mapande le pani duga sisina manung le pani na si katang le pani ado si tunga na mapande le pani ba moi si reject khar le be na tara le pani hitang le bani yam kana crack le bani te khang de ba smaina smain thamna bani just as a decoration si daga cha ga thappa yam bit le ro tra dak si cha yam to in thak to ro aduga sidam le e si 30 rupees ne si 30 rupees ka mai to ga hamida ina like aina khalle yam black se yam simple oiraga sum yam classic oiban maina khalle ko yam na su na le mi kai pong ma lak ma tam da dum pi be ani to yam ti chom ma le mi la ba bi bi ko se le re nung dang su theng e do gi si se na kap jam phaje na le pa ne cha gu ma thap pa da yam haw do ma le coffee gu ma thap pa da su haw do ma le cha gi da ma ta yam haw ni si se mai handle ga se mo yam cute oi ba ne mai tham na bo ai le share khan mane do tham na ko na thing thing mai jumul pa pa to bo ba imani bi gi da mak le pa ne da ani le ya da sidang ba le si ahum de le pa ne ko ai imani bi ne ai ne khoi hum gi da mak ta ai gi friends kalik ahum le ya na thak na pa ne ha da na le pa ne okay si reject le ba man do ani si gi lo na correct lo chat le ko ayam ba na si ado không để chỉ mà sai đi mà mình tao mà lấy nó khăn được, chỉ là lấy ra, anh này chỉ đảm bảo em phải tập em chưa ai bảo lo mà lấy ra, đó, chỉ mỗi tụi mình được cái nó hấp mà mỗi lần này hay mỗi gam ra sao vậy đó, mỗi gam ra sao vậy cái mỗi lấy vậy, chỉ đó, chỉ cái hình dạng của bà hấp vậy anh small bowl, dal bowl cái này vậy कोई होटल लगा दे कोई ना था तो वो मेरे घर से दाल बाल मंकी बाल लुम है नहीं बा सीधे है ना हम सम कलर से हम क्यूट ओए है Lupa 30 ओए बा चोके जो टिक हार का खला गई दो ले अपने तुम फसे को हियो मखन जो अलो फरे मैम वीडियो से मतंग लोशन जरगे वीडियो से हम कना सांगदे अदो आइना सिगी मैम से गमला थारा कांदा आइना सम फजना डेकोरेट तोरागा थम्मा कांदा आइना हाइबदी फजना थमा कांदो आइना फजना उलागे आई सिदे रेक्टा लेते को थम्बम का केम लेते अदुम का रो थम तोइ ने खंगदे सुमैनो सुम लाइक होंगे सीजन बया यागनी काना कनी तोइना पाकना चटपा सु ngam banate फजबा पोट मैम फंगसु मैम खंगंगनी दम वायरल दम ओइबने बंजारा मार्केट सी पोट प्रोडक्ट फजबा मैम लेदना को फंगबने बा अदुदो आई तोइना नक्सुने आई मफम दे यामना ए नागसु चटपा हेक्टर पाकना चटपा ngam bana tabni na ko adugi tamakta ina sum uri ngai da phang ba uhong sum le pane ko ko na kana le kani khalaga ado yam si yam bana te video sham na tele kana video na de sum yam sum share to bane le ko do adune atto pare video se matang do shin jare ke matang next video de no video pra ka to ne so is ni blog ki aduna bye guys love you guys